abusiafo mi mo bi bia kwaba e de ba attention TV so I say edru anopa say ya na che say aduana de share akosia say wa ampa for bracket to me di me adwa say ya na che say attention trending issues e na me de eba abesom mo na say die amafo kika say bibia bo akosoro ama pad mpo ebo akosoro any say man ya bi dia betu dwa say it say ko mo ba be jai pad to omo be kwotiti mileni ma omo be use to mago afen so omo be use tiro na omo di aye adan pad ani e ton 3 cedis 2 cedis no and 20 cedis 15 cedis e be quite 35 cedis and abaya be a University of Lagos and University of Ghana what the betu just say your friend no Miss Elizabeth Kofi or see almost share school national not just say idea on any roommate for girls I 20 cedis 20 cedis 20 cedis I not just say here 4 de call Accra no makwa party pack na and dear pad ba kokra no mo tonim say pack no kra na 80 cedis so say 100 cedis be na dear omo jiji scan no ko busa ye na say 350 I count it sika no 3.5 and a pad no akwa kodru no mo say na be ya dear I san kofa wo ye nchi I ombekọ no makwa akofa eye ntomago I na say toilet roll no mo de abu omo nsa so na Ghana di ade senina yatin samo and say obia ni Mercy Johnson na wonya Ghana ni wo Nigeria ni wo yini sini fefe na ma me bi ade nsa bi ababeto montin so ade ababeto dwa say eya Mercy Johnson na wo ye ni nua em say Mercy Johnson no enua keto no na abusuafo nyankopon so enka ne kwe wo hwemfoni ya Mami when you Mercy Johnson bebre na so was say I Mercy Johnson and you chair ni nua pani Mercy Johnson na just say okuta evidence okuta mfoni picture chese ampa ni nua ni Mercy Johnson no say ni Mercy Johnson kwa Daniel Johnson so ai ni nua eno no a ebe na kakra ni omonti omonkanti adofo mo ano na afa omonkwohwehwe Mercy Johnson e wo Nigeria mem ai cause to say no minim de ntia maame ne be kasa but yeso okuta evidence so twamfoni ni so okuta picture bia chese ni nua any Mercy Johnson ebusiafo asem no ai asem o so na ya Ghana sini twani ai Mercy esi adu ai mohine yire nana ajiman gia nana mpejami mwiche na afa so same kasa na mankasa ya ai nana na mode achame eya Mercy esi adu din sambia betudwa se ai ono na ni afira wasisi na so na warem amafo kase ai bema bia chiti emfani ho so beba be kase ni kunu yese dabi sa so no dia futu e koma emabunu ni nyina se uti wiase a ewo se usisi waso eni woni fra ewo relationship man na se wa warem kwaso bi betimi akoka se Mishia ukunu krani abaya bi wo hotel hanim say eja woti akun akoma kunkun no ka na ma wonya pressure afa so unya ma guy idea dey na ekoso ntu tu mabunu ne for pa say eno omu wa aware say nya bibia na wo beti a wo de be ya atese mani nti na oro de watu no wasi wonim say ai na ni afra wo na ware mu say sisi na so do bia beka bia onte ai na ni ji wo na ware mu pai ai odo ni kunu na na ajimanjia ai odo ne papa tu mabunu ne for say enye de obeti bia na wo so de asem na obi beba be ka say mi hu say o boy ne kra oni girl bi she hotel mi hu say be hu kuno na o di drama girl bi unim no there be any kwan say obi ayese wo so obi asi na so ani nani ewo your friend say na wawie na mesi abusuafo ya nyina ya maame ya dofo na na ma ajiman Mac Brown din nsem ya betuta manfo kika say na de no hyehyɛ ntade fefefe mpaboa any weeks awudo bebre sa so na o kire say anya ade a woto sa anyoma no ontis kan koto se me koto we me koto atade me koto amanfo na de channel enam adwuma na wo ye nti amanfo de ntade ne manfo sponsor no wigs ntade shoes heels
Inunti sa wa o top pressure na say the dressing be top pressure ma o say me hu say na na ma hye wig we bi na me kwa koto bi no e ya de o top pressure ma hu no on fa ses kan kototo sa anwoma no amanfo e na e de e che wo mo abusuafo aha ene brebe makwan ama me de attention trending issues jumade no aba awie ye me amede beso mo edi ameje so ani edwa na de hye akosi asewa ampa for bracket makram